Zwa zwino ri vhaḓisela vhupfiwa vhaṱaleli nga fhungo la uri President Vho Ramaphosa a vho ngo tevhedza ndayotewa zwi tshi kwama tshiwo tsha u tswiwa bulasini yavho. Masina vhupfiwa vhu tevhelaho ndi ha vhaṱaleli a si ha SABC. Nṋe ndi vhona uri mupresidenthe kha vha tende vha ye vha fhindule dzimbudziso dzoṱhe dzine vha ḓovha vha khou vhudzisiwa. Ndi tshone tshifhinga tshine vha khou tea u ḓiṱanzwa dzina arali vha sina mulandu. Nṋe ndi vhona uri i ḓo vha tsumbo na kha vhaṅwe vharangaphanḓa uri arali ni havha na zwo fanelaho uri uye u ime phanḓa u fhindule vha ye vho vha fhindule zwo bva kha vhene vha murangaphanḓa wavho riṋe Vho Ramaphosa. Ndi nga kupfesesele kwanga ndi vhona naho muvhigo wori Vho Ramaphosa vha ngavha hu na he vha khakha hone fhedzi ndi vhona ri tshi tea u limela vhone ra pfha uri vha ri mini fhedzi a huna vhutsi vhune ha dubo sina mulilo. Mupresidente u ya nga ha nṋe kha vha yo fhindula zwoṱhe zwine vha ḓivha uri vha kone u ḓiṱanzwa dzina u itela musi ri tshi ya kha dzikhetho dzi ḓaho uri vha dovhe hafhu vha vhe na tshikhala tsho dzi kunda. Phalamennde i khou fhedza tshifhinga i kha fhungo ḽithihi hayo mafhungo kha ambiwa a fhire ri vhone maṅwe mafhungo a ndeme ri tshi ya phanḓa kha shango ḽashu. Muvhigo ro pfha lwenei zwa zwino kha ri lavhelese uri ni zwithu zwi khou ḓo tshimbila hani u bva zwino u ya phanḓa. Mupresidente washu Vho Cyril Ramaphosa kha vha fhulufhedzee kha phindulo dzine vha ḓovha vha khou vhudziswa zwone na uri arali hu zwone zwi zwine zwa khou ambiwa Presidente washu vho khakha ngauri a vho ngo vhiga mulandu mapholisani vha dovha hafhu vha dzula na masheleni manzhi nḓuni lune a zwi ngo tendelwa.